Njengoba sekusukume umkhankaso wekujova kwebantfu labasha kanti bajovela lona-ke ligciwane lamahazane i-COVID-19, sihlalo welibandla lephalamende lelibukeke tindzaba te-corona Markford Sibanze uchazile ukuthi lokhu kutawusita kakhulu njengoba-ke bantfu labasha kungibo labahamba kakhulu bahlanganyele-ke nebantfu labanyenti lokubanga-ke ukuthi-ke timphilo tabo tibeke sengcupheni. Iqiniso leliphelele lithi 79% of the population is youth between 18 to 35. So mayicala le vaccination ifike ya concentrate at 60 upwards yabe sithi 60. So sesiyajabula ke nawo ukuthi seyangena la ku youth ku 18 to 35. Lesingakwenda mhlambe siyinkundla ngaba kuthatha lelithuba ukuthi sibagcugcudele lokho ukuthi vela ba vaccinate. Bangethuswa mhlawumbe ma conspiracy theories lendekako all over the world, social media and all that. Lokho ukuthi so far le vaccination maku comparison nalokunyenti nje nekunga vaccinate ngazi ukuthi lokhu vaccinate so far ngikona lokhu ngathi kuyakhona lokho ukuthi kwendele lendlela yokuthi umuntu avikeleke. And yes, like I've said, there are so many fears, but ngicabanga ukuthi nje from where I stand or from where I sit kungaba nje encourage youth ukuthi ayiphume ngetingane njengoba abantu labadzala baphumile ngetingane babonile bagcwele etinkundleni. So kenyalo it's an opportunity for young people ukuthi nabo babe vaccinated. Sibanze-ke uphinze wagcizelela ukuthi bantfu-ke labasha bakukhuthalele lokujova njengoba-ke kutawuvikela timphilo tabo kulo mkhuhlane. NginguNhlanhla Thwala, indzabeni yeMaswati Channel, na Gary Carlos Kamanzini.